Пробуй, Игорь, ты! Сам иди! Ай! Дай, Вова. Yksi olet!
Ära! Андрюк, слишком узко. Надай Игорю, чтобы Игорь прострел делал, потом вы втроем заходите. Успокойся. Играть, я сейчас свистнул, ты сказал, ваш мяч нельзя, да? Не хочу больше сейчас. Все, сейчас уйдешь. Потому что что ты хочешь? Вот до чего доводит это. Иосиф Львович, вот до чего это доводит все. Если вы не понимаете, вот до чего это доводит. Prečo,
Pysykää jalkaa, ei pidä eestä ära jooksmaan, Kristo! Jääkää siinä, älkää juoksuka läpi, jäätä selja taas seisma! Ну и что такое? Ну и что на каждой игра идет, что ты начинаешь? Да, правильно? Nii, 13 sisse. Mis number? 3. Mis number siis läheb? Number 13. Kui teine? Paremasse. 59 minutit. Ära jutusta! Ноги до конца. Вырывают просто. Jagame varem mängijad, ligemal mängijad. Siis ei pea jooksma neid rumalaid vigu tegema. Sinu Envar. Saadeni, jookse ära! Mutta väissä puuteesta. Mäng!
Markus, tee kähku! Enam ei lähe sinna. Ruuni! 14 jääb välja, jah? 14 välja, 13 välja. Okei, ja palun. Teeme! Hoiad on sinu peal, on ju? Korras! Juura! Tule siia raasi! Rahu, Marku! Taisi oma koht kohe! Kohe, kohe!
midagi mängivad. Saada palun esindaja tribüüni. See pidi pista. Ole ise Ennur siin, ma olen siin. Вова, какой номер? 17. Автор номер 36, Владимир Кузьмин. На мяч. Võimalik, toome palli üle ka! Mängime me! Давай до конца, назад, работаем! Игорь, отскочи, Игорь! Встречаем Вовочку. Järgi, seljas! Veel lõpuni! Veel!
Андрюха! Андрюха! С тобой, с тобой. Kenen kaasa? Aega veel on, lihtsalt
Sergei, palun! Ründaja tohib pallile järgi minna. Eile sai keegi kollase, kes sai? Ära ma, oleks pidanud üks ründaja ka saama.
minutid käivad! Rahu! Rahu! Roissa palloaine! Ääred teie peate juba küsima! Tal on raske kõike näha! Hakkab jälle üle tõstma! Saab! Äär kohe küsige! See on nüüd vallis. Nad on ikka raske koos, selles mõttes on keskel, nad jõuavad mõlemale poole. On ääres, sest ei ole nii palju kasu. Koos on neil lihtsam ka omavahel tööd teha. Парни, успокоились!